strategija govori priču. To je priča o ljudima, njihovim snovima i mogućnostima da se oni ostvare. Cepter je latinski naziv za kraljevski skiptar. Filip Cepter je oličenje snage i čvrstine kakvom se ponosi kompanija Cepter International, poslujući u 40 zemalja gde zapošljava više od 130.000 ljudi. On je uspeo, sada bi da pomogne. Kandidat za predsjednika Olimpijskog komiteta Srbije i Crne Gore, Filip Cepter. Želja svakog sportiste je brže, više, snažnije. Sportski rezultati služe na čast onima koji ih postižu. Njihova je čast što su ih postigli predstavljajući svoju zemlju. Da li treba da se stidimo loših rezultata? Ako smo sportisti, ne. Ali ako nismo omogućili sportistima da ih postignu, onda svakako da. Da li smo ponosni, da li brinemo, da li znamo da su oni najbolji od nas? Kako se počinje, kako se stvara, kako se postiže, kako se raste, nadograđuje, širi, kako se jača. Ono što Filip Cepter najbolje zna je kako se veruje u sebe. Sledeće olimpijske igre su 2008. godine u Pekingu. Imamo li potencijale? Gde su? Šta rade? Imaju li uslove za napredak? Napravimo zdravo sportsko okruženje koje će nas obradovati više od 20 puta. Prošlost je nepromenjiva činjenica, ali budućnost možemo menjati zajedno.